Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba vattaqullahallazi antum bihi mu'minun. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba vashkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul aliyyil azim. Allah Teala Qurayşı kusay lepse kızmışaze huşa dukeyukar Allah ni huşa rizqi var lepse kızaka halalil ahvay jagay se kızaka huşa nure khire bu seyukar ilgun Allah izaka huşa sünneki khabil dünya like selebelara Allah Teala gibi sabah Allah Teala rizqi var lesabi Masala halal sekal, jogay sekal, ahbay sekal, sallizar khan hebel yani bal. Nak butsile asile şurtul gibi zamana hiç segun ar sekal vur hebur halal sekal vur zaman segun ar ki par khar hebur sekal hebur. Ah halal ise. Ulki ki nak gibi zamana par khar vur ulki haram ile bhal. Hike hize kabul uşa digal qadize baqab digal alimize baqab hize digal baqab karduk bile aksisem nuşani nuşa ki parxal qosabe nuşani hunu tutar nuşa apravdan nese nuşa bir koy Allah su sevkal sallallahu kayse ona ayet bu sadedika hoşani ver ki yukar şu duk ki yukar Allah Teala'nın hoşa rizqi var se kayzaka hoşani Allah Teala şükrü bile yukar Allah'ın nimetiniz. İşvari agar nimet agar. Nuşal be'te günah hatas kâr khab. Şutsal % alır hatta hadis. Şutsal % ahtini hadu kutte du kurum sa nuşan. Ahtin kidayb teren ahti. Mojak darsha % nuşal kholo düşmen kâdayb te paçnani kâdayb te paçnani hadu kutte du zaman sa nuşal. Allah ni gibi nimeti şükrü haber ahle أهنيمة بيسو وما أهنيمة بيسو عدد سبع أهنيمة شهيبة قم بعض نشوف نقلات لي بريمتلر yaşlan bir kutu paçalı konu Suriye ve Seralte ihtiki vakit vallahi kâr ihtiki vakit hali kâr ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah bu halali vacibun ala kulli muslimin İkhla tafsir bir usabi halalil ilmu halali sekala hakize harami sekala iş halalu iş haram hakize ahtalı bir kakni kebisan İşvari curala raznabi usuller ekonomi çizgite afyorabile seddigaller Müslüman ter uçastotuk laha Nuşuni var ile ulal karbiyor Yürüyet saadami kalbiyle hem Oraya aksama keses kalbitleri nusat çok az dikime. Nusat çok az dikime kalbitleri ses çok az dur dersmanda. İşinira nunira harami bir ura işinden ki primer savunur işinden kidnak var bir zamanda işi ki her şey halakar bunu. Sabah kadar geldim. Allah bu ilmi halalli sekal hakkı vahdi talabarni haramiyle kevis yapar. Siz İslam din bayan bir usul muşab halalli sekal harami zekka. Muşab yirdir ve halalli sekal berkeyle. Man akala tayyiban ve amila fi sunnati ve aminan nasu bawaiqahu dakhala cennah. Halalil ahbay sekal bu kulem sünneti amal rebiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bal bir kim taze amal rebiyle odum tulel ya'la zulmuzik parat vurul bale ahal cezul kharba işbali nuşani rizqi talebiyle hele saraz vurşav haduqa
Ahke zulme heba lah gaçadi kilit alabilir dahle ahsabi aminan nasu ha sunuzik parat pobil. Hadila adum tulev. Nuşav hadila adum teke her teke stiga kay nuşav istil padrajda primer ihtini sesen birule bula ihtini. O Bakar radıyallahu ta'ala anhu ni der jasari sune lagni wari bil hankila asibi sezek ni der jasari. Dercala kız bakın ila aktar dehbe sokamat kita kiptes sisar ibe karba zamana cahiliye zaman kebkar nu paluşan sedibkar. Ara paluşan vele evşakan bare paluşni haram sar. Ahki idkhale kupru zarar kuyse. Hemen ahad baki bil artsra haram sar. Palbuşes arı zamanda palbuşan oruk gibi taksisle haram zir kuyse. Vahalle Allah suqava kesansa. Payda buraya her. Sebari be Abu Bakr Sıddık radıyallahu ta'ala anh. Ahsamay kevkar nuni palbuşa hele nam gipte dila sessa jograk arsa jeni ahad bakip sessa bil. Ule kuzda lebka rab çivkarih. Rab çukivkar hanışı ruhtur her yadır halka. Hera hiç şeğun arasek al haramil haybut adım tozakti. İşbari nuşa fikir dulkah. Umekzda şu zamana albet dura dikkale halal sebep. Çise bir halal sebep koy. Kan bala şu hüccede kan be kor şu. Hindi sebi halal bari bilah. Her fikir dulkule hende nuşa. Halalli sekal verkni. Usat tigal dehabayzen nuşa zayıflara dinize zayıftek. Aslında bak kide sabi kide heres an nuşa. İnne akla halali halali sekal ukni asasu kullu saidatin ve ruhin. Her sekala talihsem her sekala ruhsem. Nuşa se zayıftır kul amal izin. Ses kunere pikido kız nuşan ni nuşalı istoştin kit sabah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah tayyibun la yakbal illa tayyiban. Ve inna Allah amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah Teala ahvay diga ku jaga diga ku ahvay jaga kabul habir. Allah ni kar var ile sabi mümin te iman lepte adım teze Rasul teze hera Rasul teze sünen kebbak ipte sünen paslane bir akute Rasul teze karar versek al mümin teze kar var ile sabi. Seyle kar var ile yaktize. Ya eyyuhar rusulu kulu minat tayyibati ve amalu saliha inni bima ta'maluna alim. Ey Resul teze Allah Azza ve Celle hüşani ahbay sekal vukkeye ukar. Ara ahbay sekal vukkeye leselke abakir ul sabi ve amalu saliha ahbay amal bide. Amal var sadika ahbay sekal sabi patri bersane.
Hana vurulsa bu haber hadisler bir şey hakeza arkadaşlar sabah hadis fatı bu da vurulsa bir sadem le ukar şangni vakle ha ule seule arkay huy kevakibin nakbe hadut sile Allah istedi ya dilallah ya dilallah tilat yok usay ukar akhla ver kesirde haram sabi ver cesirde haram sabi ki koy paltarı haram sabi sunna çarxi ke ver şibildi ke haram sab kor sen sab kor jawlu koy هذا آيات الزواج كيف قال الرسول تزي قرب الله حشاني حلال سكبو كيا ولا الأحوال عمل بريه يسوي كرا فتقديم أكل من الحلال على العمل الصالح في الآيات دليل على أنه أساس العمل حلال إذا كسكال بيركني إخ أحوال عمل بريه كمان هذا خير يخبرني إخ دليل سب دكازات الزبي سلكة إخ حلال سكال her amala asılsa, fundament sabih. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayet tercüme Ya eyyuhan nasu kulu mimma fil arzi halalan tayyiba. Ey adım tule. Kan zalze lebi seka izaka halal seka bu kevşan ini. Sa'd bin Ubay ayzul ibkarni. Ey Allah Resulü ibkar. Hini balgabara ibkar. Nu jawab gutezka wara balgabara ibkar. İslamay ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Sa'd ibkar. Hünni halla ver kesil ahbar ibkar. Halal izaku ke ibkar hünni. Hü jawab gutez urud ibkar. İlgun Allah'ı kel kabir ibkar. Muhammed dal çaf sunan aqabu bin. Lağ ibkar. Allah lağ. Muhlila. Haram izaka kesek sabutari leyba kibil ibkar. İkhla outs ali bari amal qabul habil ibkar. Sabutari saç ambarni la qaddar o akhla haram izak arba ali ibkar outs ali bari akhla amal qabul bilah. Şevveler ibkar sunnala di verşibil naraşittori bil haram izaka İh cehenneme sahip kar ihtilaf etsin. İşte durup da gayzaka cüzla yani şu abisit bir olsa be işte hadisimiz ilgoş sabi kar anna ahama şurut min şurut icabati duai huwa aklul halal. Самый важный шурт условия зака Allah niye jov gibni la sisabi be sami важные условия halal sekal ukni. Halal sekal berkni ih Allah ni inşallah tila dilis inşallah dualis jov gibnilis условия sabih. İbrahim Adham bin Adham ih asket bukar dünya vatul adamis. Sa bazar ki hun mela karşı bir kibel khis. Nuşad dul gurey bukar. Nuşad jawla bilahne bukar. Sizin labi huşab jawb ki huşab edep kısan. Hani şimdi yetsa punktur hani nuşara ahun tezekir usaca nuşar fikir dokana. Sa'sil ibkar Hüşşani ariftumullah falam tuaddi haqqahu. Hüşşani Allah walure ibkar ama Allah'la haqqı kulen ibkar. Kâsir guna za'amtum annakum tuhibbuna Resulullah sallallahu aleyhi ve teraktum sunnatahu. Hüşşat jaldu kule ibkar. Hüşşat Allah Resul diga kidaya. Wa ama khil sunnat wa turi.
Qara'tumul Qur'ana falam ta'malu bihi. Husn Qur'an du chorib kar. Ama Qur'an kil amal barni biulah di. Akaltum ni'amallahi ve lam tu'addu şükruha. Husn kar Allah'ın nimetine dukurib kar. Allah'ın gitse dukur kalmışan sedikar. Ama ihla şükrü biulah di. قلتم حشد تقول إن الشيطان عدو لكم ولم تخالفوه. Şeytan düşman sabil muhlakayı bu sabil ama peşin ihtilaf diştirlerdi. Elementar di mesela çum dustura mijita da şore. Mijita gayb kule, minbartiz gayb kule. İşte kabir vazva ale. Dal hadi kimse kul. Dikal tu kençi bela bak kabirti. Dikal nusal dehne kayakti. Pastane oysu, novi god bir hele deydi ku pistun tesisal tekti xlapuş kabe. Ahti tu kezler xutan şuna şey sah. Sar tu kençiler ya xo ses. Khaybur habur akhir ahti asile zayir ahti disadi tula. Ulala korkhini قلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها. Hoca du kore hal cana lebi sabi hak esab duş alacak ki hal teraydı. Ama halca sele bu konuşan biri. Halca ardayı sele bu konuşan biri. Hoca du kore bu kar ya Resul inna nara hak ve lem tahrabu minha. Nar cehennem hak esab lebi sab. يدو كوري وجو كابيزا كوري بكار وما يبكار أخذ هاردس أخذ هديك السلام عشان يجيب إن الموت حق ولم تستعد له عشان كابيزا كوري بيبكار حق السبب مارين السبب لبي السبب بكار سلام يشال عبد الله بيبكار Uçemesi bukar intahabtum minan nawmi fashghaltum bi'uyubin nasi ve nasitum uyubakum. Hanti jaka densu behel darshadi khode bukar khab ayat bukum sunna. İkini khabari ki bir şey bukar husn husn ayat bukum kidulahdi. Yetesi bukar Tafantum mevtakum ve lem ta'tabiru bihim. Hoşala beb kibte keber khubte helal khul bir khurib var ama sanlar ibadet şulendi. İşbari vakit durup tam tesasın şu işte kadar. Aktuali nasihat düşünden aruz kula. İş bolu terelece sa hamuş iş haber. Müslüman din jagal kibiya kuşa kalsa biş. Sahte düşmedik ki işte bolu terburga, heval terburga işte Urusla selam. Diham ona çekum razlukatten igral что где когда bu koy. Ахата кай дебилдеш вопрос. Müslüman dinle hakkında вопрос biş. Ana işmela iş haber buluşsun ana. Ahmet ki beraber ya Ömer sahabeleri Ömer ka İbn Abdülaziz şu eski halifası iş. Ana Ömer İbn Abdülaziz zamana Saddam vakile halifası şahit Saddam vakile sünel ansukla hak duyular göre hakimin. O ki hele Ömer İbn Abdülaziz'in radıyallahu teala anhu çırak kavu hayır buluyor. Kavu khibkar çırak ne bir kul ah. Çırak bir kul. O ki bile kayle kayaklı Ömer'ni kharbay bakıyla
İşte haberle bas selle bu huşalar hak seçen bu le sunal hak anneleri sakay sunal wilayet hakları kardaysa hani Müslüman tek kasıt sekut. Urbe Allah o zaman akıl tamam to leri sedar böyle. Çoğu gibi zamanı Ömer Hasan çoğu gibi urbe Allah akını yay gibi kor. Ay hala yigi sene hala kalbik sene işte sene izu wadde ora wadde ses dediğinde sunala Sustain خلول كار إمام ابن عبد العزيز لا أخو جو كبيني سنة خرد سنة الله على سنة ليشين خردوك سيا كيم كار جواب جاي كيم كار أي جو كار خليفة هو بالش أخسبتش بحق أخسبتش بحق كار هو بال وبعلا خليه لاغي زي كار صار بيشتغل شراء كم خيم بخني ليبيك أو كقولني وبعلا هاي حسين ده حلا يجي سنة سبيل ولا شخبا له بحجة شوية كارواي بالآخرني يشين بوري بكرني وبعد تعمل شغله سيشني وحلني نوني كارواي زمانة يشيل غير وبعلا نوني كارواي حلني كارواي حلو ويدا حلني كارواي بحل بحق قديم أو كقول سيسابق المرتب بحله بوري بكرني İşini kive çırak yapar, haça gayıp ehli yapar, iş Müslüman tela masraf yapar. Koytu masraf, Müslüman tela masraf yapar, hatta şimdi Müslüman tela izkar yapar, Müslüman tela masraf kasip çırak sarf yapar iş. Hana lichni operasyon, lichni hacetun dub ehli yapar, ahva hakli yapar, lichni stila lichni istes toz kasip çırak yapar. Urus ben ise var ya, polzöz, sözcüğün polzöğünün yapar mı? يعني نقول يخون صبي على شراق صور إيش أرت عن سكال عن هذا نشان سبيل ورا نشاني حلال حاول أقول حرام مزقة عليه نشان شرخ ديت ورا نشان بيركن تزعب تركور خصب حلال الوقت كله حرام يكفر نشان عبادت برس بجد هذا الكلام نشان فكر وقت حساس بجد هذا الكلام لبيل أصلا بيخاصم نشان الله نشان توفيق برا حلال رزق تورق يا الله